RDC wa Ntungamo Isaiah Byarugaba Kanyamahane ni watongeze huru yo kujema amatungo ahabwa indwara yejwa. Wayibonye nihinda nagakondo nangabiji gakondo yireke urukiko rukabaho twazicondoza twashanga ngo bagenzi banje abunshangirira mu office bashanga ngo nicetaga kuza mu field kugira ngo tu energizing tubate mu muraro tubate mu ka speed kugira ngo izi vaccine zibazimale oguno mu rukagwa kashatu tukatandikira mugera twazaruhara hateri izo turukasheni ubu turwo mu rukiko tukatutire ente umutaruguma n'ecwe konko mbirebi haturwo mu nte 2025 umurikeje yitwaheza. District ya Ntungamo ekazaho mu karantina habwe indwara yejwa akwendera ko mwako guhwire bitata government yahereze kubahereza doze zo mubazo go kujemente emitwaro mwenda doze emitwaro 24 ezibabaraganise omwaka gw'ebyese ntogo ako abantu tubere twino gusase bwingi mukakinga bikomera bitu mwatwisobworo konka mwa promotinga intasiya yegomborere ya rukiga mukwe twaza ngo ngwejwa ngo nte ngo muza gukora ipakiro kuno tibiro byangira tibikakora abani yenda kushaba ngo abanda bariyo no demobilizinga enteka tekeji bacingira abantu aba bariyo no babihango ba vaccinatingire bataka vaccinatingire barigire yo kimwe bakwatanise nitwe tubase kurwanisa endwara yejwa irwo mu district yitu. Dr. Yake Basurira mukuru w'ebyamatungo mu district ya Ntungamo nagira ngo bagenderire okujemente mitwaro 24 ahante mitwaro 29 kanana rushanja 26 eziriyo mu district ya Ntungamo batyo babone kwiguraho butare bw'amatungo obucinjirwo bwa hati Ntungamo at least twajema amasiyo mitwaro 24 etuba twatunga endemic stability so target yitu eyo kugira tujeme amatungo at least emitwaro 24 ya Ntungamo nicyo kigendererwa so fatwineho dozi emitwaro 9 nendeba zirimu nezikendera twazisa hiye emitwaro 6 n'enkumi tutwire tutakutunga tutakusubura gente zitu so nicyo twena ngo burinte yona eriyo muri Ntungamo ebase kutunga umubazi bamwe habarisabu amatungo gabo gajemerwe ndwara yejwa borekero kusima bamansi government baze kutebekanisa okujema amatungo g'abantu kunyagarwa mu ntasya kandi sima n'abaruga disusukije kutera ente harimo RDC na kawo sima ba doctor abukuje kunjemera ente kuzikingira ndwara mwebare munonga ageze ne sente zanje hanye ndikubingeje abwo kuba nimanya ngwejo netira kutegana samatungo gitu Magombo Rankitojo Rugarama Nyacera hamwe na Nyamukana tagar kwiciriza bwa kubaga okujuga ningo kutambuzente ahabwe ndwara yejwa ahabwa TV West and area Saratugusa.